I pozdrav ljudi, dobrodošli u prvi klip na ovom kanalu koji se zove Creeper Host. Ljudi, ovo je neki uvodni klip koji još klipova, ovo je prvi klip na tom kanalu. Ja ću vam samo reći šta ćemo da radimo i šta ćemo da snimamo. Možda jedno odigramo na Skywarsu ovdje gdje se sad nalazimo. Ljudi, mi ćemo snimati neke igrice, nećemo samo snimati Minecraft, nego više igrica. To bi bilo to za što sam htio da kažem, ajdemo jednu da odigramo. Evo, izabrat ćete ovaj kit ovdje, ako igrate već, a imat ćete link u deskripciji od IP-a. Treba ljudi da vam se skupi 10 igrača kako bi počeli da igrate. Nisam nešto upoznat sa ovom mapom, tako nešto laga. Opa. Oj, ljudi, ovo je nešto nemoguće. Jedan je gotov. Ajde odemo do ovoga ovamo kako bi i njega sredili. Dvojica su gotovi. Možemo otići do centra da vidimo šta ima. Dobro, imamo goldenku. Ovo je mač, dajmo ćemo staviti na sredini. Evo. Sada imamo i luk. O ljudi, ja sam malo bacili ove koplje. Evo, stavit ćemo chest plate. Sada smo dobro stekovani. Au ne, ljudi, pogriješio sam i pao. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ljudi, ako se svidao klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte i to bi bilo to.